Serokê Benga Navendî Sûriyayê berî çend rojan eşkere kir gowan biryara rakirina sifran ji pereyên Sûrî û kişandina wan pereyên ken ji bazarê û daxistina pereyên nûçapkirî dane. Abûrînasên deverê dibînin got ev yek tu guhertinan bi xwe re nake heger ne girêdayî bê bi kontrolkirina hikûmetê ji sûka guhertina diravan û her wiha vekirina deriyan li pêşiya vebêrhênanên abûrî. حتى قسوري بخازي و صفرا راكي ان بيك بيني جرك السي شرط وانا طبقا عندنا شرطي اول كنترولا سر نقد تشيبي جبو تضخم رابي يا دي تحفيز مؤسساتي دولتيرا يا سيا مستثمرين جذبكي هر شرط تشتي او هر سي تشتي قوم بيجي حاليا سوري دنين Ji aliyê xwe ve welatiyên deverê jî dibêjin fêdeya vê gavê li ser me tenê barê me diraştina pereyan sivik dike û ew pereyên kev li bazara têne kişandin. راشنا صفرا جاملا سوري براسيو تجربه كانوا ام نزان فداي هي تنيه بس تشتي زان بكي باري ما سفيك بيت راشنا براده جبرغو شونا سوكي بوا بارك مازن سر خلكي ولاتيا يعني تقريب 4 كيلو ام براب بيلواد وزن حيام تشن تشكي بكرن قيمه شراي تشاوبي وتضخم ويسر اقتصاد باشونه ينا باشونه افروجي بيشي خويا بكن يعني قوا راجل دو صفرا هم باري ما سفك دكه دراشتنا براده و ام جي بري كم جي خلاص دبن صورتها وما صورتها ونزاچه ام خلاص دبن. Piştî grîza Sûriyayê sala 2011 de pereyên Sûrî gelek ji nirxê xwe kêm kiriye. Got $1 Emerîkî bi 45 lîreyên Sûrî bû, îro $1 11,500 lîreyên Sûrî ne. Bilaştina sifrekê ji pereyên Sûrî û çapkirina pereyan û kişandina wan pereyên kevn, abûrînas û welatiyên deverê dibînin got fêdeya wê tenê sivikirina barê welatiyan e û kişandina wan pereyên kevnin. Dara berekat, Kurdsat News, Kamşlu.